سلام تخطاتلتنا channel كما تخونوا سنة كتكونوا وتر تمنيتيو أمبار لو مدما أبزوان زكاية زلو أقداسنا زلوم كم فلتو من كان السعر لهم زل الناس بركم زيناتات قريبا لكم على نجم أوروبان أمريكان بحرخن دي يوكرين أجوغي نابلو كدفافون أزوار كعتقون جنزب كبون تحرمزنا عبي جنرال لاي ويكا chief of staff نايتي سراويتنا يوكرين راشا يدفوهم كم زلون نخوق عاصرهم كبيرهم كم زلو نتاكب الوازيد اللي زربا وتيا رعدات يلو كنرينا الزكا بيز بقسيو بجي بي اس علوو كارتاتات قلمله كريونام امريكا ما نايتبتب توسخا صوار كتب تفتنالا نتعودو كينات نتميزان ناي كينات كتيرو تخل داي تخلن كنرينا يوكرين تيزد لي ازلو منسيات معسكر تخطلو زلا اون كنرينا سلازي بقول مداي نقرات بقول تفيق ايرالو سلامنتاي ايرالو دما كرينا لايك جبر سبورت جبر بسايصنعو انترستينج زغنا حبريتا كنرينا مجمريا بزعبا ازي زلو كنتات مدري مزقربا زوص حبريتا The top general says his forces have suffered several setbacks on the battlefield and Russian troops are advancing in the eastern Donetsk region. In posts made on social media on Sunday, the commander-in-chief of the armed forces, Alexander Syrsky, said the situation on the front has worsened. The enemy has... So, as it was commander, Ukrainian commander-in-chief, like chief of staff, Zibahal, the Syrsky, and news in a very general, تكيوز متأيو تقدميو نوعنا زي بهزبن سراويتين يوكرين عبدا قفزنا برو جنرال نزوج جزء قصة لزيد اللي كابسلت أنا أريد أمت رايد ديكونسي أبي كم زلون أي تفلتن زبل حبريتا كزور كنيا بحالك زي خمسة عالكمه سلازي إزي راشاو ما بقول زلو جنرال أبراشا استمهر جنراليو سلازي نتوكينات تعودو كينات كغيرو يخلي تباهيلياتيو جن كابزعاتو مزلاقن مهدامن تزيكوين ولا حنت قبراي قال مغنياتو تقدمي زنبر جنرال اكزاكت الكالكوليتد دير نزع جزء زلنسكي ايكون يزيلو عمش ميت الشح سراويت حدش تبتي خلي كنفتن خلينا يلو كاوص ايغن سب مهلاقيزي قصنا يكلني توكينات يلو سلاز حنقره سراويت دمانعيه امن سلاز نبره تهزبو ونعو سلاز امن انت نتوقق قصل ويلهم عرباين هجرات عبت عبيلهم نتحادك كاب سلطانو خمزلن ابي كمزاتونه يفلتني سلازي ازي حدش مت يزلو جنرال دمان تايبلالو at the situation ወይ ካቱ ኩነታት ኣብቲ ቅድመ ግንባር ብጣዕሚ ሕማቅ ከም ዘሎ ይነግር ኣሎ ጸላኢ ዝበሃል ዘሎ ራሽያ እዩ has concentrated its main efforts on several areas ኣብቲ ተቆጻጺርዎ ዘሎ ጥራይ ዘይኮነስ ንቅድሚት ንክደፍእ ሓይልታቱ ኣኪቡ ብብርቱዕ ዝኾነ የጥቅዖም ከም ዘለዎን creating a significant advantage in forces and resources ከምኡ ድማ ብሰራዊት ይኹን ብዕድቅን ብስንቅን ብቴክኖሎጂን كم زعبلومن عبلالنت كم زلون the enemy is actively attacking along the entire front line بخلو وجن دما برتع متقعتي فني لون كم زلون and making tactical gains in some areas لذي يدفعوا من كتماتات يقاصر كم زلون إذن جرزلو لذي زي كابتوم جنرالاتنا يكون ناي راشا زبلو يكون راشا زبلو زلو كاليو راشا زبلو زلو تسراويت نخنديك أنه غل كمان يمزولو زلو بحفشة بوجن راشا زلو أبسك تبصو كبت سلزبل نايتوم بعربايات زينا الناس تكمنا مستكالي أنا زكاة تلزلو أو حايدك كريك نغرق ميز فتن سلزي ولا تمعرباو ميديا كشفنا يتعلن على نتسعرتنا يوكرين كند من تاي بروباغندا يقبرونيرم أبزو وانزي تحكي أبقص أو نامت إيمت سلزلي concentrated its main efforts on several areas, creating a significant advantage in forces and resources. The enemy is actively attacking along the entire front line and making tactical gains in some areas. Our regular military analyst, Frank Ledwidge, is just back from Ukraine. Is this a reality check? And if so, just how bad is it? So, تحته مجمريا من البات مثلنا مستيات ريالو ويكا reality check نقبرو لو جزيه دي زم بزي مغنياتو تاي مالتيو تكوينات تودي ويتسعيرنا نلقى سعرات كتقبلو لو جزيه تبعيديو نابلي زحتو زلو Good evening, Ben. I'm not sure if reality check is the right term. These steady gains have been happening now over the last 2 months or so since the fall of Avdiivka, and to a lesser extent for the last few months. But undoubtedly, the momentum of the Russians has sort of stepped up, I think, over the last month or so, particularly west of Avdiivka and in the north towards Chasiv Yar, a name we're going to hear a lot more. زي أيقونني زبدة حجين تاكن قبرنا نتاز زارباز اللوك من لساندنا بسيلي كريونيا مابزي التبوتا أبي بزعباينا بوتا يزارب خمسة لو بسيل كنرينا أمريكا ونحدش هسوار كتب دنا لا نسون كنرينا مجمريا جن اسكنزي بجيوغرافي كارتنا جورو زريونا هنري بليز لايك جورو سبورت جورو بزوج عريض وسدز التحسوتات المغرب أنا يهوب نتزلو كنتات كم تنساتو بروباغندا وين حدو جن كابستفل علي وجن عدمته
سميعك ناتك مدمنمتا نخدبر كحجز خليو. Message from Alexander Sirski. Tell us about what he's saying and perhaps the context of why he's saying it now. Well, I think he was trying to say Toti General Zblozolon time alotio, Slamtai Komi Blalo, Izblozol. that those gains by the Russians weren't all that significant, but he did admit that Ukrainian forces have retreated to positions west of 3 villages that he mentioned in Donetsk region. One of them is Novomihailovka. I don't know if we've got a map that can show you where this is. It's southwest of Donetsk, so that's one of the prongs of the Russian attack, trying to reach the key town of Vuglidar to the southwest of their stronghold, if you like, of Donetsk. And then Alexander Sirski mentioned 2 villages northwest of Avdiivka, which the Russians managed to take in February. شكم تريود لهم أتيك أيح زمسل زلو درجة رشة عزيزيراتو زلا تغيح كفال زلو سلزيت أبديف كاز بعض أبز حلفة هذا عبي يوكرين هذا عبي عرض جيرات لو زنبرت ملكتنا مختنا يوكرين كوينات غصر زنبرت نع رشة كم زمن طلوا من حجر ما مريسا نقدميتي دفو كم زلون إذا الجرزلهم بس جتري وزلهم كبابي 10% مريتنا يوكرين أبقى صرنا رشا كم زلون إذا هزباب زلوا دما بتدقاقامي أبقالو ناتكم مساعدات قبطوا اليوم إذا رشا تقصاصيراتو زل هزبي مبقلاوي رشا ومبقال زلو هزبي وقامقوا رشا زتكام هزبي سلزي انتايز بحال تيور اللو ويتايز بحال زرار بالو اتي معراب اتي يوكرين زبحال لزبوتا زكدب دبز دليو زلو اتوق تتخايدو أبتي مبقى راشاويان زلو وي معناته أمونغوزيوم مبقى راشاويانن تم يوكرين زبحالون صقم كم زنبرن نتوب راشاويان دما ጽቦ ይገብሩን ከምዘይ ነበሩን ከምውን እቲ ምብራቃዊ ክፋል ካብ ቴክኖሎጂ እውን ዝተነጸለ ከም ዝድለክ ከምዘይ ማዕበለ ምስትካል ክወዳደር ከሎ ስለዚ እቲ ምዕራብ ዘሎ ሞር ናብ ኤውሮፓ ከኣቱ ዝደሊ እቲ ምብራቅ ድማ ዝቀረበ ኩሉ ስራሓቱ ምስ ራሻ ዝቀረበ ከም ዝነበረን መበቆል እውን ራሻው ከም ዝኾነ ስለዚ እዚ ቦታ እዚ ወላ ሪፈረንደም ክገብሩ እንተኮይኖም እውን ናብ ራሻ ከኣቱ ከም ዝኽእሉ ስለ ድፈልጥ እዮም ቶም ዩክሬን ዘይወሓጠሎም ዘሎ እጂ ክንቀጽልና እተን ትሪዎን ዘለዎም ተን ሰማያዊ ዘለዋ ተን ዓድታት መዋግእ ኮይነን ዘለዋ ኩነታት እየን እጂ As you know, they've been pushing northwest from there ever since. Colonel Sirski admitted the village of Berdichi and one other just next to it had been taken. The Russians are saying that they've gone further than that and taken Novobakhmutivka, which is further to the northwest there. And that is an analysis that seems to be shared by some of the Western observers. እዚ እቲ ዚኦም ክብሉ ከለዉ ነዘን 3 ዓድታት ራይ ሒዞም ክብሉ ከለዉ ብወገን ራሽያ ዝበሃል ዘሎ ግን ተወሳኺ ካልእ ቦታታት እውን ተቆፃፂሮም ከም ዘለዉ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ብሓፈሻ ፅንዒና ክንሰምዐ እቲ ሞሜንተም ዝበሃል ናይቲ ውግእ ምስ ራሽያ ከም ዘሎ ኣብ ውግእ ድማ ሞሜንተም ካብ መጠን ንላዕሊ ኣገዳሲ ምዃኑ እንታይ ማለት እዩ ሞሜንተም ድማ ናይ ምስዓር ሙድ ማለት እዩ እቲ ሓንሳብ ትድፋዕ ምስ ሰበርካዮ እቲ ዝስዕር ዘሎ ሰራዊት ብጣዕሚ ከቢድ ይጠጠው ከተብሎ ብፍላይ ከዓ ከምዚ ናይ ራሽያን ዩክሬን ክኾን ከሎ እቲ ራሽያ ዝበሃል ብሰራዊት ዓብላልነ ዘለዎ ቴክኖሎጂ ዓብላልነ ዘለዎ ተመክሮ ናይ ውግእ ዘለዎ ከምኡ ድማ ንንጹር ዕላማ ዝዋጋእ ከም ዘሎ ዝኣምን በንጻሩ ድማ እቲ ዩክሬን ዝበሃል ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ንምንታይ ዕላማ ይዋግኡ ኣለዉ ወይ ሃገሮም ይከላኸሉ ኣለዉ ክትብል ትኽእል ኢኻ ካብ መን እዮም ዝከላኸሉ ሃገሮም መዋእሎም ራሽያ ብጥቃም እያ ነይራ ስለምንታይ ውግእ ሕጂ ተደልዩ ስለዚ እቲ ናይ ዩክሬን ውግእ ኣሜሪካን ምዕራባውያን ሃገራትን ኣጀንዳ ናቶም ንምስላጥ ዝገብርዎ ዘሎ ከም ምዃኑ ስለ ዝፈልጥ ዘሎ እቲ መንእሰይ ይሃድም ኣሎ ካብቲ ውግእ እቲ ውግእ ድማ ንዓታቶም ሓደጋ ክገብር ዝኽእል እምበር ረብሓ ክርከቦ ከም ዘይኮነ ተረዲዎም ኣሎ ስለዚ እቲ ምስጢር ናይቲ ኩነታት እናወፀ ስለ ዝኸይድ ዘሎ ኣብ መጀመርያ ሃገርና ክንከላኸል ኢና ዝብል ዝነበረ መንፈስ ሰላማዊ ዘተ ተጋይሩ ንዑ ክቅበሉ ዘይደለዩ ምዃኖም እቲ ኩናት ድማ ክናዋሕ ከም ዝድለን እቲ ዕላማ ድማ ንራሻ ንምድኻም ዳኣ እምበር ንዩክሬን ንምድሓን ወይ ገለኻል ከም ዘይኮነ እናተረድኦም ስለ ዝኸይድ ዘሎ እቲ መንእሰይ ድማ ብዝተኻለ መጠን ነፍሱ ከትሕኒ ዝፍትን ፅንሒልና ክንርኢና ብዛዕባ ዕስክርና ዘሎ ኩነታት who are also producing their assessments of the battlefield. So very difficult situation all along the front line, not just in Donetsk region. The Commander-in-Chief also mentioned the northeast of the country, Kupiansk direction. Kupiansk is a town in Kharkiv region. The Russians have apparently taken a small village to the southeast of there as well, which is inside Luhansk region, but was Ukrainian held until recently. So they're inching forward there too. And according to the Ukrainian military, they're also trying to make gains all along the southern front line, though they're not having any success there. At least that's what the Ukrainians. So بحفشة يوكرين بزح حترتات كم زلوم እዚ ኩሉ ኣጋጢሞም ዘሎ ፅንሂልና ክርኤና ኣሜሪካውያን ዝገብርዎ ምዃኑ ስለምንታይ ኣሜሪካውያን ዝገይሮሞ መጀመርያ ኣብዚያ ንስማዕ ኣብቲ ናይ ኣፅዋር ዝነበረ ገይም ተመሊስና እዚ ካበይ ዝመፀ ምዃኑ እዚ ሕጂ ሂቦሞም ዘለዎ ሓገዝ ንምንታይ ሂቦሞም ምክንያቱ ንሽዱሽተ ወርሒ ክልምኑ ከለዉ ዩክሬን ዓቕሚ ከለዎም ክሕግዝዎም ኣይከኣሉን ስለዚ ስለምንታይ ሕጂ ኣባጋ ምስዓሮም ዝህብዎም ዘለዉ እስኪ ንስማዕ ኣብዚያ ንሽቲ It will provide Ukraine with more Patriot missiles as part of a fresh $6 billion aid package, but they won't be supplying.
توسع 6 بليون دولار حجز كجبرو I don't know تجنزب كابي زحلب زلو توسع 6 بليون دولار زواجو أطوارات حجزهم خانم ينقر له جن ده بحق حما حجز يزبها لزسلمتاي بتعمي أبستاس يولو دفعاتهم أبز فرسلو من سياتهم أبز خسروا لي زمات السلو سلزي إذا جنزب زي من البعض جزية وسيدي كسر زخل حدش سراويت مساعتقو قلمله مسترقاقو بوتو مسحزن بر كم زكونتات ولا تاسوار نجيركم يري كل جينا بترين جيرون يوكرين كأدخل له يمزحر موزلو أبوتو كي بس حقله لازم تعودوا كينات فليز بالعودوا كينات يزلو $6 billion aid package, but they won't be supplying any additional Patriot systems to launch them, despite Kyiv insisting that they need more to defend Ukraine's cities from Russian aerial attacks. So it's a Patriot بهالس كبوم كم زي دليل زلون تاي صغير نتكلم مسائلات نتو أسوارات ما تزلوا أبعد عمو بس إحنا خيسرع كي تبقى سقول زم كنا زل مسائلات ما كلا خلنا تو Patriot بهال صار مسائل صار نفرتي ويصير مسائل ما كلا خل مالتيو air defense system بالوا نوعو كبوم زي مخالهم تكهلا أسوار زبوم زلوا كم تزدل وسيد كم سايكل نزلوا أتنين لهم رينا. The US Defense Secretary Lloyd Austin made the announcement, which also included a pledge to rush more artillery munitions to the country on Friday. I would point out that it's not just Patriot that they need other types of systems and interceptors as well. And so I would caution us all in terms of making Patriot the silver bullet. I would say that it's gonna be the integrated air and missile defense, as we said so many times before. So ده كبلو جميرة مالو أمريكا تي باتريوت زبهال درجة تزبلت أي أبع عالم مكلا خلينا ميسايلات زبهال زنبري نوعك هبوس لزي دليل يوم عبوت رايكن عمني بلان قال عينة مكلا خلي خمزلون كم فلت على نتاين مالتهم أمريكا نتزلهم تكنولوجي كهبوهم أيدلين يوم زلوا سلمتاي نبعلهم أبعبيت عودكينات ويكا أبعبيت وترتات سلزلهم مسجاينا ديو مسراشا فيت مقدام ديو مس إيران ديك خون مس كالوت حيلتاتون نبعلم أما وترسل زلوا تي sophisticated أصوار كبوايد اليوم زلون تايدا تكتك أمول زي كله مس بير وور ويكات مورا درتهم عم تشاينا يكون راشا كون كلهم ساتهم كتك أمول زغلو تكنولوجيز نعتاتهم كتحنهم كتك أمول سلو زغلو كبوا مايد اليوم زلوا سلزي يوكرين أبحوي بس بلما نفسهم أو تعملوا زي نبحكي زحزم كنا تاتينا نرزلنا. That really turns a tide. And so there are other capabilities that they need that we really pushed hard to get. And we may be able to get to the Ukrainians a bit faster. But this work continues on. For more analysis, let's bring in Frank Ledwidge now. He's a senior lecturer in military strategy at Portsmouth University and a former UK military intelligence officer. Good to see you again, Frank. Now, the US is sending a $6 billion aid package to Ukraine. As we just heard, it includes ammunition and air defense systems. Tell us, what difference do you think this will make on the battlefield? Morning, Jared. Well, in the words of General Austin there, it won't زخول زخيز الأطوار دواب زل حجزات أبتعودو كناسي انتهي لو تجبرخون زي فيديو زي حجي قد مزيا حدش زينا ممتو زنا برتيا أطوار توهيبو وعنا تبهلو خلو يزي حدش عن تبذهبكم سراويتنا يوكرين تدرعي مقام زلو زقالت زلو بحير زيزو مسايقن اتمجمريا زنا بريت انتواي نايتا أطوارات رأيوا كما يكم زنا بري ساكن دي أبرحو كين كاختري خلها تعودو كناتن أبتوش تتجنبارا زلو لوتن كم دفال عليهم زلو. Turn the tide. What it will do is blunt Russian advances in two ways. The first way, obviously, is by reinforcing Ukraine's vital artillery arm with Western-supplied 155 shells. That's important. They've been outgunned severely on the front for a long time now. Concerning air defences, and that's almost equally important, and it is disappointing that the Americans have not forwarded more Patriot batteries. They have 80 batteries in their inventory, 400 launchers. I suspect the problem is that they are wanting to keep those against any conflict with China. So comes in Rio Zelena تي ولا تي حدا كابتي مدافع بممزلو تي artillery زبال نتنعوز خون ammunition بحكي تي يوكرين زبال سراويت أبحوت أبي سام قريفة مخبال كله نمجنان كي مسلكم exactly أبال زبال حوي أبي سام يوم قريفة ممزلو سلامتاي نتوقع زخون مدافع ونكبوا يقولون يمزلو سو بعلم كفري يقولون يم معلومات تبع أمزتهم وجنبر مس يوكرين كواجو عام خمسة يبلهم سبق يرمي مسفلتنيرو بقول ببزحيهم بقول طبايهم بوت هدروا عامهم بقولوا مس يوكرين كواجو يقولون يم أجهم نحن لنا لكم كل كلام ما لكم يعني لهم يوم مبزوجيت يمهم أجهم لهم أتوقع مساتوات مخاطة زس أنكرت زيادة ما
نفسهم ولا حنت زي كسروا كنسهم ده راشا ذا أخلاص لذا خسرت توجه حجين توسخنا لا ونترجم كتم سايكونت يوكرين لهم اتكمو مبالهم سي أين حق زاكمنا مبالهم كوت سجى معي مخانا انتهي انت زبلق المحاشة بقى بزت السلام ودو وانت زبلوهم سبقي نيرو مالت بحج كابز مسك ساراتات والمتدحنا نيرو نتوجه كودو أيدلين يوم زلوا أمريكا مالتيو توجه تطاقب لا أيدلين يوم زلوا at the same time دما كم تزدله حاجة سكبون كأيدلين يوم زلوا انت مالتي زي كسيلكم موتوا مالتي كسيلكم طفوا جزي هابونا تراين احنا قسم دالو نراشا خامو ابانا توكيران خي تسرح ديستراكت جبروا ناباهاتكم ساهم كلل كتب الكلا نحنا دما بخالك معبلكم فترينا زي عينتي تزربا زي اذن ريو زلنا كم تريو زلهم باتريوتس بها كباب 8 زخونا لو امريكا على شد 10 كتبهم تخلني راجل كتبوا ما يتدلنا نبعلا كال نغرات تحتر سلازلا صلاه بزح سلازلوا سقا سلازلوا كتبوا ما يدليتن بزي زدما تخالت بوم دلا صوارون كم تزدلو كم سايكل مخياتو اتي ميسايلات تتوكس كبراشه دمص جايدد ميسايلز علاماتاتو كهرم زخل نعوك كلاخلو زخل مكلاخل اخول كساب زي اللي بتخالز مصاصوار ابوتواتيو زدل علامه كغبراي كلنيو زي دما حركاتي زعبي شجر رايتو كينات كوين زولو انا نردلنا so نمالا سابتي ابز حجي زولو عودو كينات زرب زولو We were just looking at the map as you were explaining the different areas that Russians have said they're advancing on. Chasiv Yar comes up on the map as well. A lot of talk about Russia getting close. Oh, of course, Chasiv Yar. I meant to mention Chasiv Yar actually because that's obviously the one to watch at the moment. If the Russians manage to take that town, they've got the high ground, very good position to Vitebsk region, Slavyansk, Kramatorsk and so on. From what I can see, they haven't advanced in recent days in Chasiv Yar, but the battle there is still going on. Of course, the Russians are trying to take as much advantage as they can of the Ukrainians' lack of ammunition. So بحبشا تم راشاويان عودو كينات سلازخونا زي نتي جاب ويكانت حواف زدل حجز أبوانو زي رخبو زلونا يوكرين نعوت دكيمام بتغكل يوم زهر موم زلو كساب ساتهم تعصواراتهم دي قلملت زوهبهم زلو كساب زمتص حيل سراويتهم كساب زململو قله بتناي راشا بتعقي نتزلهم اورجانيزيشن نمفراس زختلو زلو تكنيكيو سلازي ابزي عودو كينات كنرخ لنا حدا نجر من البات بزح غزي كنستوعلو زلنا مزياتا زي من رايا قدم سوا 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 برهاد عزيزوا بدر سوا وينا مدرد سرقربا تبيعو من بركت نبيعو تمني حاجة كنيحو تتقلا غرسي ممن مليت منسي ربا سوا سيسي وحس حذر كبتي عسي 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 بارك عسي سو انتادر لنا وزي وتدراوي حيل زبحال نمنتاي زدلي دحريلكا نابنت يوكرين تايغاتي موالو نافتانيك سار سناتيك سغر سلازغونكو يوكرين يستعلم وتحضر نيروا ريد زغون من سي نيروا كم سراويت معناتو تي وجز جندريا زلنا ابروتيشن 14 سلاز جمره شعو هذا سمع سلام غيرون جن تسمع سلام بوتين بلبو تقبله يلو تناززي نيرو اوروبا جن مراحتنا جرمنا فرنسا غزي نخنشمتنا تصاويتنا لينا كملو تسمع لبوتين مالتي سلام زغبر وشعو غزي نخنشمت يوكرين صبو غيرنا نخناطقا سلاذا حسبنا دامبر زت سلام ناي بوتين سلا تقبلها يكونن بإيلون تنازيزهم زخا اب ميديا وصي مالتي دحري بوتين مزيوم سبات زياتهم امين كخسرح ازي كبيد مخانو زغلص انترفيو غيرنيرو نمالا سجي سو ات سراويت بزح سراويت زتململه زتسلطني انت علىك خوينو كم زحج يوكرين اتي زنبر عقم سراويت مسودت نابيا ختودق نمنسياتا تو منسياتا كن ايتعلمو سراويت ايكون سلازي ات منسي كم بحدش كعلم خلالو كم بحدش كململالو كم زي عينت كونتات غزي لك كادينو خم تكبر مجمريا نزو كونتات حج زلو انا جورجو كم قلسب كريو خلو زت سلام ترايد واصو وقاي واصو مني مغنياتو عقم خام فلاتا قداسي امريكا بزوان زي كتطحنهم كم زي تدلي فلتي كتطحنهم كم زي تغل فلوت اوروبا كتطحنهم ما يكلونيم راين تايم كو غبروم زلو نتوغا ناويهم نراشا بقطبان بوتا دراو عقمن كوندو خونه داخما زبل استراتيجي سلازي يوكرين امونغو قداي تخون زلا سنهيلنا بانترفيو ناي بريزنت ساس نرينا ات كم ايرترا عينت زوسو تمريطا كام مجمريو كل تمنسي بقع وتهدراو عقم زلو تخينو وحت حزب سلازلكا كسا مودتا ريزيرف ناي تزبخا
ክከላኸለልካ ይኽእል እዩ እዚ ሕጂ ንዩክሬን ምስ ራሽያ ክንርኢ ከለና ብዙሓት እንታይ ይመስለና ኣሎ ዩክሬን ከም ኤርትራ ራሽያ ከም ኢትዮጵያ ገይሮም ዝወስድዋ ሰባት ክህልው ይኽእሉ እዮም ኖ ብግምጣል እዩ ብግምጣል እዩ ስለምንታይ እቲ ነዚ ውግእ ዘይደሊ መን እዩ ራሽያ ነዚ ውግእ ኣይደልዮን እዮም ዘለዉ ይኸስሩ ስለ ዘሎ ግን እንተኾነ እቲ ኔቶ ዝበሃል እቲ ድፍረት ናቱ እቲ ትዕቢት ናቱ ጠጠው ምባል ስለ ዝተሳነ እዩ ንዩክሬን ዝመረፅዋ ድማ ብርግፅ ዕላማ እዩ ዩክሬን ዓባይ ሃገርን ብዙሕ ህዝብን ስለ ዘለዎም ንዩክሬን ተጠቂሞም ንራሽያ ድሌቶም እናገበርዋ ክነብሩ ስለ ዝኽእሉ ናብቲ ምዕራብ ኤሮጳ ከይበፅሑ ኣብ ዩክሬን ጥራይ ክምክትዋ ስለ ዝኽእሉ ስለ ዝሓስብዎ እዮም ራሽያውያን ከዓ ስለ ዝፈልጥዎ እዩ ስለዚ እዚ ኩነታት እዚ ኣብ ዝኾነ ይኹን ነጥቢ ጠጠው ንኽብል ፑቲን ከም ዝደሊ ብተደጋጋሚ ገሊጹሎም ኣሎ ኣብ ዝኾነ ይኹን ነጥቢ ዝተሰላም ክንገብር ከም ዝደሊ እንተኾነ እቲ ምዕራባዊ ዓለም ነቲ ዝተሰላም ኣይደልዮን እዩ ዘሎ እሱ ድማ ነቲ ኩነታት ዘናውሖ ዘሎ ነቲ ስቃይ ናይቲ ህዝቢ ዩክሬን ድማ ዘናውሖ ዘሎ ንሱ ካልእ ኣይኮነን ንሸይ ንቐፅል እሞ ኣብ ካልእ ርእሲ ንሰግር ኢና ሕጂ Are waiting for their new Western supplies to come in. The Ukrainian military saying that the Russians have deployed huge numbers of additional troops to that offensive in Donetsk region. That's really interesting. That explains some of my question. Our focus in Pulse right now is our continuous coverage of the ongoing Russia-Ukraine war. In the latest, as Russian attacks continue to threaten Ukrainian defenses, Ukrainian President Volodymyr Zelensky has yet again called for additional air defense systems to be sent to Kyiv. So, Zelensky ሕጅውን እቲ ኩነታትና በርትዕ ምስ ከደ ኣብ ቀዳማይ የቀኒየልና ገንዘብ ዝሓገዝኩምና ክብል ፀንሐ ሕጂ ድማ ተገንቲሉ ሃየርዱና ክብል ጀሚሩሎ ንስማዓዮ to shield against the Russian strikes. At a virtual meeting led by the United States, Zelensky added that a pause in the US funding that helped Moscow in seizing the initiative. The Pentagon has now agreed to provide Ukraine with Patriot missiles in seizing the initiative. እንታይ ብሎም ኣሎ ዘለንስኪ እቲ 6 ዋርሕ ዝኸውን ገንዘብ ክትቡ ድዮም ኣይትቡ እናበልኩም ኣብቲ ኮንግረስ ዓቢጥኩሞ ዝነበርኩም ራሽያ ነቲ ዕድል ተጠቂማ ብጣዕሚ ኣድሚዓትልና ይብሎም የለን ግን ብጣዕሚ ኣድሚዓትሎም ኩሉ ትዕርድታት ናቶም ፈናቂላቶ ዓቕምናቶም ፀንቂቃቶ ሞራል ናይቲ ሰራዊት ድማ መሬት ከም ዘብጥ ጌራቶ ምክንያቱ እቲ ዝኣመኑሉ ሓይሊ ወይ ውልቲ ክሕግዘና ክእል ዝብሎ ዝነበሩ ኣሜሪካ ስለ ዝጠለሞም ን6 ወርሒ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ተስፋ ስለ ዘብረዶም ሰራዊቶም ድማ ኣብ ብርቱዕ ውግእ ብዘይ ሞራል ክመፆም እንዳይመፆም ከይፈለጡ ስለ ዝቐፀሉ ብዙሕ ስለ ተጎድኡ ሕጂ እውን እቲ ገንዘብ ተባሂሉ እምበር ተኣፅዋር ከም ግቡእ ኣቦቱ ይበፅሐና ኣሎ ስለዚ እቲ ውግእ ድማ ግዜ ዝህብ ስለ ዘይኮነ ራሽያ ድማ ነቲ ሓጓፋት ተጠቂማ ብዙሕ ስለ ዝሃረመቶም ዝያዳ ንሱ ዝሓቶ ዘሎ እቲ ፓትሪዮት ዝበሃል እዩ ምክንያቱ ንሱ እንተዝህልወና ብውሕዱ ሰራዊትና ክንከላኸል ምኽኣልና ትሕቲ ቅርፅናትና ከነጥሕን ምኽኣልና እዩ ዝብል ዘሎ ግን ንዑ ድማ ክብዎ ይደልን እዮም ዘለዉ The Pentagon has now agreed to provide Ukraine with Patriot missiles. U.S. Defense Secretary Lloyd Austin announced new weapons for Ukraine worth $6 billion. He added that this is the largest assistance package from the U.S. to date. I'm also pleased to announce today an additional commitment of $6 billion through our Ukraine Security Assistance Initiative. ኣሜሪካ ክንዲዚ ገንዘብ ንውግእ ተውፅእ ዘላ ንሰላም ተዝኸውን ንህንፀት ተዝኸውን ነይሩ ዓብ ክብሪ መውሃባ ነይሩ ባይ ደ ወይ እዛ ቪድዮ እዛ ሕጂ ዝነገረኩም ሓበሬታ ምናልባት ኣብ 3 መዓልቲ ብቪድዮ ተተሰሪሓ እዮም ዝኣልኩም ኸውን ሓድሽ ሓበሬታ ወፂኡ ኣሎ ኣሜሪካ እቲ ዲፈንስ ኢንዱስትሪ እቲ ናይ ውግእ ካምፓኒታት ካብቲ መንግስቲ እንዲኦም ዝረብሑ ቀንዲ እንታይ ይሓስቡ ኣለዉ እስከ ምስ ዘለንስኪ ምስ ፕሬዚደንት ናይ ዩክሬን እንታይ ይሰማምዑ ኣለዉ ንዝመፅእ 10 ዓመት ክፀንሕ ዝኽእል ስምምዕ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ዩክሬንን ኣፅዋር ንኽህብዎም እዚ ስምምዕ እዚ ኸ ዝመፁ ክልተ ፕሬዚደንታት ናይ ኣሜሪካ ክቕይርዎ ከም ዘይክእሉ መን ዘመሓደራ እቲ ሃገር ንኽትፈልጥ መመሊሱ እናበርሃልካይ ዝኸይድ እዚ ኣብ ትዊተር ብርቱዕ ዝኾነ ክትዕ ይካየደሉ ኣሎ ኣብ ኤክስ ማለት እዩ እንታይ እዮም ኢሎም ዘለዉ ሓደ ስምምዕ ድራፍት እዩ ግን ኣይተወደና ኣሎ ድራፍት ኣሎ እቲ ስምምዕ እቲ ድማ ዩክሬን ንዝመፅእ 10 ዓመት ገንዘብ ክትረኽበሉ ትኽእል እዚ ስምምዕ እዚ ቅድሚ ሕጂ ምስ መን ተገይሩ ኣሎ ምስ ብሪጣንያ ናይ 3.5 ቢልዮን ንዝመፅእ 5-6 ዓመት ንዩክሬን ንምሕጋዝ ተገይሩ ኣሎ ምስ ፈረንሳ ናይ 2 ቢልዮን ከምኡ ምስ ኤሮፓ ከምኡ ይፍተን ኣሎ ኣሜሪካ ድማ ናይ መዓት ቢልዮናት ሕጂ ን10 ዓመት ዝፀንሕ ስምምዕ ዶናልድ ትራምፕ ምስ መፅእ ንኸይቅይሮ ስለዚ እቲ ሃገር ኤፌክቲቭሊ ሙሉ ብምሉ ብድሕሪ መጋረጃ ንረብሓ ናይቶም ናይ ኣፅዋር ካምፓኒታት ብኦም ከም ትመሓደር እዚ ይገልፀልካ ምክንያቱ ንዝመፅእ 10 ዓመት ንሰላም ጌርና ውግእ ክንውድኦ ኢና ክንዲ ዝብሉ ንዝመፅእ 10 ዓመት ትውግእ ክቕፅል ኣሎ ምንታን ንሕና ረብሓ ክህልወና እዮም ዝብሉ ዘለቶም ካምፓኒታት ን6 ወርሒ ን9 ወርሒ 60 ቢልዮን ድሕሪ ክብዋ ኮይኖም ንዩክሬን ሕጂ ን10 ዓመት ዳ ክንደይ ክብሉ እዮም ብዙሓት ሰባት ኣብ ናይ ኔቶ ኣኼባ ኣምፂአልኩም ነይረ
ልዕሊ 100 ቢልዮን ኮሚትመንት ክወሃብ ከም ዘለዎ እዚ ገንዘብ እዚ ድማ እዚ 61 ሕጂ ተዋሂቦም ኣሎ ሓደ 100 ቢልዮን ድማ ብወገን ኣሜሪካ ክኸውን ዝኽእል ኢሎም ዘለው እዚ ከዓክል ዲና 10 ዓመት ናይ ብሓቂ ዘገርም ኩነታት ኢና ንሰምዕ ዘለና ንመለስ ግን ኣብቲ ዝብልዎ ዘለው allow us to procure new capabilities for Ukraine from U.S. industry. This is the largest security assistance package that we've committed to date. It will include critical interceptors for Ukraine's Patriot and NASAMS air defense systems, more counter-drone systems and support equipment, significant amounts of artillery ammunition and air-to-ground munitions, and maintenance and sustainment support. So comes ንሪኦ ዘለና እቲ ዝወሃብ ዘሎ ኣፅዋራት እቲ ፔትሪዮት ዝበሃል ከም ዝሂብዎም እንታይ ዳ እቲ ሚሳይላት ተተኳስን ኣይተን ዘለዎም ምናልባት ዝቁፀራ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ኣለዎም እንዲ ንዓን ዝኸውን ሚሳይላት ክህብዎም እዮም ምክንያቱ እቲ ኣፅዋር ጥራይ ኮነ ዘድልየካ እቲ ተተኳስናቱን የድልየካ ከምኡውን ንመዳፍዕ ዝኸውን ኣሚኒሽንስ ክንባብ ኢና ይብል ኣሎ ድሮናት ዘድልውን ክንባብ ኢና ዋላ ፀረ ድሮን እንዲገለ ክንባብ ኢና ብሓፈሻ ኣፅዋር እዮም ዝህብዎም ዘለው ኣፅዋር ዝሽየጥ ዘሎ ናይ ኣሜሪካ again ንቐፅል እስከ ብላልባት ገለ ዘሎ ናይ ብሓቂ ዝሕዝን እዩ ንውግእ ክሳዕ ክንደይ ኣሜሪካ ኣብ ቅድመ ግንባር ተሰሊፋ ከም ዘላ The Pentagon says it will rush Patriot air defense missiles and artillery ammunition to Ukraine as a part of its new military aid package. However, Patriot systems for launching the missiles will not be sent. The Patriots are the most capable and expensive air defense systems that Ukraine has, but it only has a handful of Patriots to complement other Western missiles. እዚ እቲ ፔትሪየት ዝበሃል ካብዚአን ግን ዝቁፀራ ውሕዳት ቁፅሪ ዘለዎም ነዚአን ክክህብዎም ኣይኮኑን ትዝህብዎም ነቲ ንዑ ክከላኸል ዝኽእል ንሱ ዝትኩሶ ጠያይት ናይቲ ዘለዎም ንዑ ጥራዮም ክህብዎም እምበር መተካታ ክህብዎም ከም ዘይኮኑ ስለዚ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ማሽን ቢልዮናት ይዋግኡ ብጣዕሚ ኤክስፐንሲቭ እዩ but at the end of the day ቢልዮን ኣብ ዓውደ ኩናት ትርጉም ከም ዘይብሉ ትቁፅሪ ኣብ ልምዓትን ኣብ ቁጠባን ትርጉም ዘለዎ እምበር ኣብ ውግእ ብፍላይ ናፅዋር ናይ ኣሜሪካ በፅዋር ናይ ኣሜሪካ እንትትሚንካዮ ወላ ሓንቲ ትርጉም እዩ ዘይብሉ በቃ እቲ ሚልዮናትን ቢልዮናትን ልካ ከምዚ 100 ትብል ዘለካ ኮይኑ እዩ ዝስማዓካ defense systems and existing stocks of surface-to-air missiles such as S-300s. Now, each Patriot battery costs around $1 billion and each missile costs around $4 million. According to reports, Spain is also said to... So, I think نفس وقف أبجاز كتاواga هنسمع Now, each Patriot battery costs around $1 billion and each missile costs around $4 million. So, it cost ناتو نفس وقف $4 مليون. ስለዚ ሓንቲ ሚሳይል ክትኩስ ከለካ ካብዚ $4 ሚልዮን ከይድሎ ማለት እዩ እቲ ፔትሪዮት ሪዮ ዘለኹም እቲ መከላኸሊ ድማ ሙሉእ ባትሪ ዝበሃል $1 ቢልዮን ዋጉ $1 ቢልዮን ይዋጉ ኢማጂን $1 ቢልዮን ንምንታይ ገንዘብ ምዃኑ ኣብ ኤርትራ ሓደ ዓብይ ለውጢ ናይ ቁጠባ ከምፅእ ዝኽእል ገንዘብ ኢና ንዛረብ ዘለና $1 ቢልዮን ተርዲኦም ኣለዉ $1 ቢልዮን ድማ እዛ ሓፂን እዚኣ ኣምፂኻ ኣብ ጥቃኻ ኮፍ ተብላ ማለት እዩ ናይ ብሓቂ ውግእ ዝበሃል ክሳዕ ክንደይ خراب ምዃኑ ወይ ከዓ ጥፍኣት ምዃኑ ካብዚ ካ ትፈልጥ ክሳዕ ክንደይ ጥፍኣት ምዃኑ ውግእ ዝበሃል $1 ቢልዮን ነዛ ማሽን እዚኣ ከፊልካሲ ያ ኣብ ግዜ ኩናት ተትሕናካ ብርግፅ ኣይተትሕና ይንበልና እቲ ተትሕኖ ከማን ውሱን ቦታ ይክገርመኩም ንሙሉ ሃገር ተትሕናኩም ከይመስለኩም ንሙሉ ከተማ ከማን ኣይተትሕና ናብ ሓደ ቦታ ዘሎ ሜቢ 10 ብ10 ዲ ወላ 40 ኪሎ ሜትር ትናታ ዙርያ ኣብ ውያት ከተትሕናካ ትኽእል ኪኑ ዘሎ ቦታታት ኢንተርሰፕት ክገብር ኣይከሊ ስለዚ ከምዚኣቶም ኣዝዮም ብዙሓት ከልዩኻዮም ማለት እዩ ነቲ ሃገር ክትከላኸለላ ትኮንካ እቲ ዝበለፀኸ ሰላም ብናፃ እዩ ሰላም ተኮይኑ ብናፃ እዩ ግን ንሰላም ከመይ ክትውሕሶ ብሓይሊ እንተለካ ኢኻ ሰላም ትረክብ ድኹም እንድሕር ኮንካ ሰላም ኣይሂቡኻን እዮም ከምዚ ንሪኦ ዘለና ኤውሮጳ ዝኩሉ ሽግር ወዲቕዋ ዘሎ ክትሕይል ወታደራዊ ሓይሊ ናታ በዓላ ስለ ዘትከመቶ ናብ ኣሜሪካ ተፀጊዓ ስለ ዝኸደት ኣሜሪካ ድማ ነቲ ተፀጋዕነት ናቶም ፅቡቅ ገይሮም ስለ ዝፈልጥዎ መዝሚዞም ፅቡቅ ገይሮም ይሃርምዎም ኣለዉ ንመለስ ኣብዚ So, yes, it's not critical. We mustn't believe that this is some sort of decisive moment. It isn't. But General Sierski is simply accepting the way things are. And that's exactly what he should do at this moment. Frank, can I just point out, last time a commander-in-chief spoke out like this and was so frank he was fired, was the wrong message sent to the West in the past? Okay, this is very good. እቲ ጀነራል ሰሪስኪ እቲ ሓላፊ ቺፍ ኦፍ ስታፍ ናይ ሰራዊት ናይ ዩክሬን ዝብሎ ዘሎ
محبع زي اللي حكي تزارب زلو أبتزود زود سولو زلو زهاد ملو زلو يزارب علو يزبل زلو دايل حاجة توشعو كميز نبرة جنرال حكم استزاربكن كابسرعو كم تسقوجي نرسو أي مثلا نيلوا جنرال زلوشني دي وقال زبحالي نيرو نسو تزحية للجنرال ناي يوكرين عبر ريسبكت زنبرو بسراويتن بهزبني زو جزك عوتولين خلينا ساراي ترجم يبلون ويحمش 100 شح سراويت همز علي ويقتل هيك اللي مزبلهم كفسروا سوي قوم نزي أمس مالتي زخا حجي حقي زاربالو أنتي كقات مخوني لحد يتولوا. The donors think Ukraine was doing better than it really was. Yes, I think there's some truth to that, and Western officials I've spoken to have presented a picture which is frankly incredible. Now, whether they got that picture from the Ukrainians or their own information, I don't know. But of course, as you said, reality is beginning to set in. It has done over the last month or so. And you mentioned the dismissal of General Zaluzhny, who made. Exactly. So تي كونتات ولا بزح كأير تسمي تنبرة الرياليتي تكون النجن كم معلتنا نتصري خيرالو تكون الندمة يوكرين تسعر الله نيجي حتى دماء يمثلتي مودات أنا تكوينا. Comments quite similar to General Syrskis, as you point out, a few months ago, just before he got fired in late February, early March. It's worth saying that General Zaluzhny has essentially been, well, he hasn't yet taken up his appointment, but he was appointed, I would say, perhaps into exile, as it were, as a UK ambassador. I don't think he's left yet. But there is now, I think it's fair to say, or there remains a rift within the Ukrainian army and indeed political nation as to how to approach what's going on in the battlefield. Is that what's getting in the way here primarily, or are politics also holding back Ukraine's military successes? No, I don't think so. There are realities on the battlefield which have been, again, developing over the last few months. First of all, at the strategic level, the Russians learn. You know, history shows when it's a war against the Finns, the Germans, in Afghanistan, in Chechnya, they learn like every other military body does. Poor generals have been dismissed, and of course have been tactical. They've learned tactics on the battlefield, which have proved and are continuing to prove effective, and that applies also to Ukraine. So no, it's not that the rifts at the higher end are causing these troubles, far from it. They're also on the battlefield. What we're also seeing is the lack of air defences. Ukrainian. So بحبشة زعودو كينات زي ناي راشا قبل على كم زلو راشا دما استراتيجياتهم إنك أنا عنك أيرون نتزلهم تكتيكات إنما محيشون يهربوا زلو سلزي التكوينات نتي حقوافات ولا قط يوكرين نوس عام تقوني نتزرخ بقى عمتاتون أبجزيون تغكل حبريتان تغكل جزيان سلزي رخ بزلو راشا دما نزه حقوافات ستتكي مع زد اللي ما تقعد سلت كبر زلا أتي يوكرين بزح كان استقط فلا كم زي اللي يزنقر زلو أنت بزي على نقول لهم عبد الجزلنا ونكتمرنا دخل زبالكوا. Power plants and electrical facilities in central and western Ukraine have come under attack. In recent weeks, Russia has been targeting Ukrainian energy infrastructure. Russian missiles also struck a psychiatric hospital in the eastern city of Kharkiv, leaving. So, ببزحتو infrastructure بفلاينا energy نايتسعات بوتاتات توقع بساعتهم سلازم ركوس كلت يوم ولا يوكرين ون أو وشت راشات يوم كلتا ثلاث علامات ناي راشا ناي ساعات بوتاتات حريق مامكم زلو راشا دما نتناي ساعات بوتان نتناي انرجي نتكي infrastructures بحالنا توقع كالمسوز خلز بلوو يحارمون لويم تمتكعتي بتعمل بروتالي زلو. Several buildings damaged. The latest attacks come as Ukraine is running low on air defence missiles and is waiting for a much-needed boost of military supplies from the United States. DW correspondent Karolina Chimoy has more now on Russia's strikes on Ukrainian infrastructure. We can definitely say that the attacks from Russia have been intensifying, especially in the past month. And this is also because, as you know, the aid package from the United States was on hold in that country. So these 6 months have definitely given Russia an advantage, not only to advance and take cities like Avdiivka, but also to keep on planning their next target. So again, تمساسالي دمتي زما تزلو تفولت نا يوكرين مسعارة اتنا أمريكا حجز مدن قايكم خانيو زميديا زقول لحزلو كم تزدل تزدل وان سلزي حجزوهم تكونتات كم صغير كم دلو عودو كينات غير كم استخاليات نقدر دلا نكس عرسي بزعباتي وتدرنايو. The missile attacks we saw yesterday. That's DW correspondent Karolina Chimoy there. Now, as Russia steps up its attacks, Ukraine says it will suspend consular services for military-aged men abroad. Authorities now want to ensure that men aged between 18 and 60 living abroad return home. But many Ukrainians say they are being unfairly targeted. Confused and anxious. Hundreds line up at the Ukrainian passport office in Prague, hoping to pick up their documents before Ukraine's new mobilization law comes into force. So, كم تريود لهم منسيات ناي يوكرين أبكال هجرات زلو أبي سقات هجات يوم كم زلو مهنياتو هجرات أوروبا كعب زلو تسكيم من أبي يوكرين أبو تدرنا كتوام كم زغلو يزر زلو زوج زدما أبي يوكرين العالي من كم زدلي زلو زيارة داكا.
It requires all men of military age who want to renew official paperwork to return home, where they could be drafted. There's no way I'm going to a recruitment center in Ukraine. They won't let me come back to the Czech Republic. I have an official and permanent residence here. I pay taxes here and do things the proper way. So ናብ ዩክሬን ከይደ ወረቐተይ ከውፅእ እንድሕር ኮይነ ብፍጹም ካብኡ ክሰዱን ከም ዘይክእሉ ይፈልጥ እየ ኢሉ ኣብኡ እንተኸይደ እቲ ዶኩመንት ዝብሎ ዘሎ ናብ እንድሕር ከይደ ወታደር ክገብሩን ምዃነ ይፍሉጥ ይብላ ኣሎ ስለዚ ሕጋዊ ድዩ እዚ ንሓደ ሰብ ካብ ሃገሩ ሃዲሙ ኣብ ካልእ ዘሎ እቲ ዘለዎ ሃገር ጎቲታ መሊሳ ናብቲ ውትድርና ክትወስዶስ ቅቡል ድዩ እዚ ሂማን ራይትስ ከመይ ይርይዎ ሂማን ራይትስ ብዛዕባ እዚ ክሳብ ሕጂ ዝበልዎ ዘረባ ይሰማዕኩን ስለምንታይ ንረብሓ ናይ ኤውሮጳ ናይ ኣሜሪካ ክኾን ከሎት ሂማን ራይትስ ኣይዛረብን እዩ But now I have a problem. Similar scenes in Warsaw. With people frustrated, the passport office is temporarily closed. They don't ask us why we went abroad. I went abroad legally. The law has not yet come into force, but passport office employees seem to be applying it already. Ukraine banned draft age men from So, ከም ንሪኦ ዘለና ኣወዳትና ዩክሬን ኣብ ደገ ዘለዉ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ መሊሶም ናብቲ ዓውደ ኩናት ክእትውዎም ከም ዝደልዩ ዘለውን ክሳብ ክንደይ ንሰላም ድልውነት ከም ዘይብሉ እቲ ኤውሮጳ ይኹን ኣሜሪካ እዞም ህዝቢ እዚኦም ዝሃገር እዚኣ ብዙሕ ተሃስያ የኣኽላ ሕጅስ ንሰላም ክንዲ ዝብሉ መሊስ እቲ ውግእ ክናወሓሉ ዝኽእል ኢቭን ዘይሕጋዊ መንገድታት ኣብ ምጥማት ከም ዘለዉ ኢና ንርኢ ዘለና ክልተ ሃገራት ፖላንድን ሊትዌንያን ዝበሃላ ንዩክሬን ነቶም መንስያት ንምምላስ እውን ክተሓባበራ ከም ዝኽእላ ገሊፀን ከም ዝነበራ ካልእ ቪድዮ ገይረልኩም ነይረ ስለዚ ኣገይን እዚ ናይ ውግእ ከበሮ ስቲል ኣብ ኤውሮጳን ኣሜሪካን ብዓብዪ ዝህረመሉ ዘሎ እዩ ናይ ሰላም ከበሮ እዩ ዘይተበገሰ ዘሎ ኢትስ ቬሪ ቬሪ ሳድ ሓንቲ ቪድዮ ብዚ ኣላ ክልተ ቪድዮ ሼር ክገብረልኩም እየ ኣሜሪካ ቢልዮናት ንደገ ክትህብ ከላ ኣብ ውሽጢ ዓዳ ዘሎ ረእዩ ካምፓኒታት ናይ ኣሜሪካ ክንምንታይ ሰብ ይሰጓ ከም ዘለዋ Dollar Tree closing 600 stores this year. CVS closing 900 stores through the end of this year. Walgreens closing 150 stores. Outback እዞም ትሪእዎም ዘለኹም ሰለስተ ዝተፈላለዩ ትካላት እዮም እቲ ቀዳማይ ዝነበረ ሓሙሽተ Dollar Tree closing ዶላር ትሪ ዝበሃል 600 stores this ሓደ ድኳን ዝነበረ ሱፐርማርኬት ቼን ሱፐርማርኬት ዝነበረ 600 ድኳናት ክዓፁ ምዃኑ እያ ትነግር year. CVS closing 900 stores. CVS ዝበሃል ሓደ ከምዚ ናይ ፋርማሲን ናይ ድኳንን 24 ሰዓት ዝሰርሕ ድኳኩን እያ ብኣሜሪካ 900 ድኳኩን ክዓፁ ምዃኑ ስለምንታይ ዝዕፆ ዘሎ እቲ ቢዝነስ ኢንቫይሮንመንት ስለ ዝቕየር ዘሎ እቲ መናብሮ ስለ ዝቕየር ዘሎ Through the end of this year, Walgreens closing 150 stores. Walgreens ናይ ፋርማሲታት ዓይነት ትካል እዩ 150 ክዓፁ ይስኽእል Outback Steakhouse has already closed 40 of its restaurants. እዚ ድማ ናይ ስቴክ ሃውስ ድማ 40 ኩሉ እዚ ሰብ ዝሰጎግ ዘሎ እዚ ድኳን ተዓፂ ክብለኩም ከለኹ ኣብኡ ዝሰርሑ ዝነበሩ ሰራሕተኛታት ሰይዎም ኣሎ ማለት እዩ አንኤምፕሎይመንት እዚ UPS is cutting 12,000 jobs in 2024. እዚ ናይ ሺፒንግ ወይ ከዓ ንብረት ዘበፃፅሕ UPS ዝበሃል ካምፓኒ ድማ ነቲ ናይ ኣማዞን ናይ ገለ ንብረት ዘበፃፅሕ 12,000 ሰራሕተኛታት ይሰጉብ ከም ዘሎ Citigroup cutting 20,000 positions as well. ሲቲ ግሩፕ ዝበሃል ገለ ካብቶም ዓበይቲ ባንክታት ካብተን ቶፕ 5 ቶፕ 4 ዝበሃላ ባንክታት ናይ ኣሜሪካ እዩ 10,000 ሰራሕተኛታት ይሰጉብ ከም ዘሎ Positions as well. eBay, why not? 1,000 jobs lost there. Microsoft cutting 1,900 positions. Expedia cutting 1,500. Cisco cutting 4,000. Apple cutting 600. It's entertainment too. Regal Cinemas closing 429 locations. Kroger's grocery store chain shutting down 4. So ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና ክሳዕ ክንደይ እቲ ቢዝነስ ኢንቫይሮንመንት ሕማቅ ከም ዘሎ ቢልዮናት ንዩክሬን ንገለ ክዝግበር ከሎ ሰብ ምስጓግ ጥራይ ንሰራሕተኛታት ንካምፓኒታት ኢንቨስት ክገብሩ እቲ ገንዘብ ናብ ቁጠባ ኢንቨስት ክኸውን ዝግባእ ናብ ካሊእ ይኸውን ስለ ዘሎ ሰብ ድማ ኣብ ሎንግ ተርም ክሳዕ ክንደይ ክሳ ከም ዝኽእል ኣሜሪካ ትቕመጥ ዘለኻ ኤውሮጳ ትቕመጥ ዘለኻ ፕሊዝ ቢ ኬርፉል እቲ ኩነታት ቀሊል ክኸውን ከም ዘይኮነ ክርዳእና ክኽእል ኣለዎ እዚኣ ጥራየ ከተሓሳስብ So next ከመወትሩ ኣገዳሲ ምዝዋን እዚ ዝኸይድ መልእኽቲ ናይ ወይ ከዓ ገለ ካብቲ ቃላት ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ከንስማዕ እዚኣ ጉዳይ እዚኣ ዝመስምዕዋነ ንእሽተይ ክፋለየ ከስማዓኩም ምስቲ ኮንተንት ስለ ዝኸይድ This is not war between Russia and Ukraine to me, and anyone who has a different explanation will have to tell me. This is war declared on Russia, but declared war for hegemony. The last 30 years we have seen the details of the mechanism of this
እዚ ውግእ ብፍጹም ከምዚ ራሻ ምስ ዩክሬን ተዋጊኦም ዝበሃል ኣይኮነን እዚ ውግእ ብኤውሮጳ ብኔቶ ብኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ራሻ ዝተኣወጀ እዩ ዩክሬን ኣይኮነትን ኣውጃቶ እዚ ካብዚ ዝፍለ መልእኽቲ ዘለዎ ፅቡቅ ጌር ከረዳና ንፅበ ስለዚ ውግእ እዚ ከምዛ ዝብሎ ዘሎ እዩ ህዝቢ ዩክሬን ዋጋ ይኸፍለሉ ኣሎ ኢቨን ኣይደልዮን እዩ ዘሎ እዚ ውግእ እዚ ግን ናይ ዩክሬን ስራሕ ኣይኮነን እዚ ውግእ እዚ ብድሕሪ መጋረጃ ዘበገስዎ ውግእ ምዃኑ ሙሉእ መረዳእታ ኣለኒ እዚ ከዓ ንራሻ ንምላይ ጥራይ ዘይኮነስ እቲ ሕልሚ ዝነበረ ሄጀመኒ ንኩሉ ምቁፅፃርን ምግባትን ኣካል ናቱ ከም ዝኾነ እዩ ዝነግር ዘሎ declared war. This last event is the final phase to me. It will end sometime. NATO will not get out of intensive care. EU will not get out of intensive care. These are systems that are crumbling. It's only a matter of time. And the whole world will have to be prepared not to defend Russia but stand with Russia so that this hegemonistic idea will not prevail at any point in time in history. سنتاي ዝብል ዘሎ እቲ ሕቶ እዚ ኩነታት እዚ ወላ እንቅዶም እንተለው ከትሕኖም ግን ኣይኮነን ኔቶ ካብቲ ዘለዎ ብጣዕሚ ፋሕፋሕ ኢሉ ዝነበረ ሕጂ ክሃንፅወዮም ዝፍትኑ ዘለው ክህነፅ ግን ኣይትኽእልን እዩ ከምኡውን ኤውሮጳ ሕብረት በቲ ዝኸዶ ዘሎ መንገዲ ክቅፅል ኣይክእልን እዞም ሲስተማት እዚኣቶም ብውሽጦም ናወደቑ ዝኸዱ ዘለው እዮም ነዚ ውግእ ኣሳቢቦም ክሃንፅዎምን ክሕይልዎምን እዮም ዝፍትኑ ዘለው ክኸውን ኣይክእልን እዩ ኣብዚ ሓንቲ ዘረባ ዝብላ ኣሎ ንራሻ ክንሕግዝ ኢልና ኣይኮናን ምስኣ ዘለና ምስ ራሻ ኢና ደው ኢልና ዘለና ምክንያቱ እዚ ዓውደ ኩናት እዚ ኣብዚ ከበቅዕ ክኽእል ኣለዎ እቲ ናይ መወዳእታ ፈተነናቶም እዚ ምዃኑን ኣብ ገለ ፖይንት ድማ ብስዕረት ናይዚ ክውዳእ ምዃኑ ኮንፊደንት ኮይኑ ኣብዚ እዚ ክዛረብ ከሎ ራሻ ፅቡቅ ኣይነበረትን ክርዳና ዘሎ እዚ ዘረባ እዚ ፕሬዚደንት ክዛረብ ከሎ ዩክሬን እያ ትደፍእ ነይራ ዩክሬን ትዝዓበየ ካውንተር ኦፈንሲቭ ብዙሕ ሓገዛት ተዋሂቡ ምልምል ሰራዊት ተዓሊሙ ሶፊስቲኬት ኣፅዋራት ሒዛ ንራሻ ካብ ሃገራት ራ ዘይኮነስ ውሽጢ ክትኣቱ ዓቕሚ ከም ዘለዋ እዚ ኩሉ ሚድያ ካውንተር ኦፈንሲቭ ፍሉይ ክኸውን ተባሂሉ ዝረበሉ ዝነበረ እዩ እዚ ክብል ከሎ ኣብቲ ዋንቲ ከምዚ ሕጂ ራሻ ኮይናቶ ዘላ ትስዕሮ ዘላ ንቅድሚት መፅያቶ ዘላ ከምኡ ይኮነትን ነይራ ኣብ ሓደገኛ ኩነታት እያ ነይራ ንባዕላ ራሻ ስለዚ again he has foreseen ንቅድሚት ኣቀዲሙ ጠሚትዎ ነይሩ ነዚ እቲ ዝብሎ ዝነበረ ሕጂ ድሕሪ ዓመት ክንሪኦ ከለና it makes perfect sense እቲ ናይ ራሻ ሓይሊ ነቲ ምዕራባዊ ናይ ኔቶ ሓይሊ ይኹን ናይ ካልእ ዘፍ እናበሎ ይመፅእ ኣሎ ነዚ ድማ ኣቀዲሙ ፅቡቅ ጌር ገሊፅዎ ነይሩ ድሓር ካልእ ኣብዚ ክንሪኦ ዘለና ወረቐት ናንበበ ኣይኮነን ዛረብ ዘሎ absolutely ኣብ ርእሱ ዘሎ ፅቡቅ ጌር ዝፈልጦ ስቶሪ ዝነግር ዘሎ and this is really fascinating how do we design a plan how do we fail this one without any further cost they are printing money they are not manufacturing anything at all it's printing money and this has been one of their weapons globally the monetary system the global monetary system controlled by dollar and euro has been used sanctions here sanctions there sanctions there grabbing this account grabbing that account has been one of their tools this is not going to continue indefinitely and we need a new financial architecture globally boy ናይ ብሓቂ ዘገርም ተዘረባናቱ ሓደ ካብቲ መቆፃፀሪ ቱል ናቶም እቲ ፋይናንሻል ኢንተርናሽናል ሞኔታሪ ሲስተም ብዶላርን ብናቶም ሲስተም ዝቆፃፀር እዚ ድማ ዘይተኣደነ ሓይሊ ሂብዎም እሱ ድማ ወላ ሓንቲ ከየፍረዩ ሓፂን ይኹን መኪና ወይ ገለ ከየፍረዩ ወረቐት ፕሪንት ብምግባር ንካልኦት ድማ በቲ ኣካውንትን በቲ ሲስተምን እናኣገዱ እናዓፀውን ንነዊሕ ክጥቀሙሉ ፈቲኖም ስለዚ ካብዚ ክንወፅእ ተኮይና ሓደ ካብ ኣሜሪካ ክጠምልሎን ክትግብቶን ዘይትኽእል ፋይናንሻል architecture ክንፈጥር ክንክእል ኣለና and that's why exactly Russia ኣብዚ ዋን እዚ ብፉል ስፒድ ምስቲ ብሪክስ ኮይኖም ኣብዚ መፁ ዘሎ ዋዕላ ሓደ ዓብይ ኣጀንዳ ናቶም ነዚ ፋይናንሻል ሲስተም ብኸመይ መንገዲ ክገብርዎ ይኽእሉ ግን ካብ ዶላር ወፃኢ ብዝቐልጠፍ ሓድሽ ሲስተም ክህሉ ከም ዘለዎ እያ ትደፍእ ዘላ ስለዚ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ስለ ዝበሎም ኣይኮነን ልክዕ ኣብ ሴም ፔጅ ከም ዘለው ኤርትራ ምስ ራሻ ኣብ ሓደ ጥቡቅ ዝኾነ ዲፕሎማሲ ነበሩ ንሱ ድማ ትዘገርም ሓደ ሰብ በይኑ ኣብ ኣፍሪካ ዘሎ ክሳዕ ክንደይ ፐርፌክት ኢን ላይን ምስ ናይ ራሻ ትወስዶ ዘላ ስጉምቲ ቅድሚኡ እዚ ነገር እዚ ንሰምዐ ነበርና ክሽር ክነግረኩም ኣነ ነዚ ሚድያ ቀፃለ ዝከታተሎ ካብቲ ሞሜንት እቲ ካብቲ ብሪክስ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ጀሚሩ እዚ ናይ እቲ ካምፔይን ኣንቲ ዶላራይዜሽን ሪያሊቲ እናተቀየረ መፅኡ ናብ ኩንነት እናተቀየረ መፅኡ ካብቲ እዚ ርክብ እዚ ካብ ዝካየድ ድሕሪኡ ዝነበረ በኋላ ናይ ብሪክስ ኣብ
ኣብ ሳውት ኣፍሪካ ዝነበረ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ተሳቲፎ ዝነበረ ካብኡ ጀሚሩ እቲ ናይ ኣንቲ ዶላራይዜሽን ሞር ኣብ ሪያሊቲ ብፍላይ ቻይናን ራሽያን ብዝለዓለ ክደፍእሉ ዝጀመሩ እተን ሓደሽቲ ሃገራት ናይ ብሪክስ ድማ ሙሉእ ብሙሉእ ኣብኡ ክርዕማድ ንሪኣ ዘለና እዚ ድማ ሓደ ካብቲ መርኣያ ናይዚ ርክብ ዝነበረን እቲ ዓለምና እትደልዮ ካብ ዶላር ወፃኢ ክሳዕ ክንደይ ብቕልጡፍ ይኸይድ ከም ዘሎ not controlled by euro, not controlled by the dollar, not controlled by other currencies. To me, this failure of the attempt to contain Russia will immediately move to the east. Containing China is their next agenda. They may be playing a very deceptive tactic on trying to tell everyone, oh no, we have to work with China, we have to do this and that. Their miscalculation about China has proved to be wrong. They felt بحكي ዝገርሞ ዘሎ ፑቲን and it's very very shocking and ዘገርም እዩ ዘረባ እዚ ሕጂ ቅድሚ ምስ ቻይና ዝነበረ ረስነ ከም ዝና ሕጂ ከይረሰነ ከለ እዩ next ዕላማናቶም ቻይና ክትከውን ግን ቅድሚ ከሽክዑ ክፍትን እዮም ምስ ቻይና ክንሰርሕ ኣለና ቻይና ስትራቴጂካት መሻርክትና ገለገለ ዝብል ናይ ምሽካዕ deceptive tactic ክጥቀሙ እዮም but at the end of the day ዕላማናቶም ቻይና ድማ ከምኡ ገይሮም ከውድቕዋ ክፍትን እዮም ናበለ ዝነገሮ ዘሎ ኣቲ ኣብ ገጽ ናይ ፑቲን ዘሎ ክሳዕ ክንደይ ብኣንክሮ ይሰምዕ ከም ዘሎ ነቲ ንሱ ዝሓስቦ ንሱ ዝርዮን ጽቡቕ ገይሩ ይገልጸሉ ከም ዘሎን እዩ ዘረድእ ስለዚ this is really amazing exchange and way ምስ ዘሎ ሕጂ ኣብ ሪያሊቲ ኣብ ዓውደ ኩናት ንሪኦ ዘለና ድማ ጽቡቕ መግለፂ ይህብ ናበልኩ ናይ ሎም ኣርሰብ ዝኹዴ ላይ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ምሳይ ቀጽሉ ናበልኩ ነዛ ለበዋክበኩም እየ ኣብዚ ዓለምና ብቕልጡፍ ሕምባቤ ብቴክኖሎጂ ኣብ ትጓዓዘሉ ዘላ ብኸመይ ክንዕወት ንኽእል ዝብል ሕቶ መጀመርያ እቲ ቴክኖሎጂ ናበይ ገጹ እዩ ዝኸይድ ዘሎ artificial intelligence blockchain ከምኡውን robotics ኣብዚኦም ዓውዲ እዚ ብንእሽተይ ገንዘብ ኢንቨስት ክንገብር ይጀምር ንሕና ስማርት ኸይንኸውን ንኽእል ኢና ኣብቶም ስማርት ሰባት ዝሰርሕሉ ዘለዉ ኢንቨስት ተጌርና ገንዘብና ግን ምስኣቶም ክንዓቢ ንኽእል እዚ ሓደ ብሱልን በልሕን መንገዲ እዩ ካልኣይ ኣብቲ ዘለናዮ እዋን እንታይ ኣሎ ዝዓቢ ዘሎ ርኢና ንዕዑ ክሕግዘና ዝኽእል መፅሓፍቲ ድዩ ኮርሳት ድዩ ክንወስድ ክንብገስ ኣለና ቴክኖሎጂ ንኹሉ ብናፃ ብቐሊሉ ከም ትረኽቦን ገይሩካ ስለ ዘሎ ተጠቐመሉ